Tugithie na mbere uria wari munini wa president Rigathi Gachagua ari mehari-ini ma mwisho niguo kuonera kiama giake keru ta uria eranire kuringana na riboti cia thiini kiuga maria marathie na mbere na gutirihwa ni ati no ukwigwatira giturwa kiriku thiini wa kiama giki na GTN TV no ihote na uma kuga ati kiama kia Gachagua gikoro itwo Democracy for Citizen Party DCP. Thutha wa wetereri wa ihinda riu no mathaa manini mbere ya uria wari munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua akorwo akianirira kiama kiria akahuthira githurano-ini giukite kuri muthenya wa rucio kabisa. Rigiji vice president wetu akiwa na mke mchungaji ataniheshimu. Maya marumireire thutha wa micemanio kihiri iria akoretwo agitabania gwake wa munyoro kuma ahagurwo. Gachagua akoretwo akiuga ni mamari mahitia manene guthie kuingiria ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza matari na kiama. Na mimi I want to assure you the people of Juja, hii maneno iko sawa. Hii uchaguzi inakuja iko sawa. Tuko hapo, si niko hapo, si Kalonzo wako hapo, si Eugene wako hapo, si Martha Karua wako hapo, si Matiang'i yako hapo. Sisi tutaketi. Si mimi niko? Si niko? Si munanijua? Si mtu ananielewa vizuri? Sisi hatuwezi kosana. Sisi tutaketi tutoe mtu mo? Kama ni mimi nitatolewa. Si mtu nitapeleka kama baisikeli ya kuibiwa. Kiama giki kiandikithirio mweri wa keri mwaka uyu. Marangi ma kiama giki ari ni green, njiro na rangi wa tiri kana brown. Maya marumireire thutha wake gukorwo arandikiire UDA marua na kuga ni eherania na kiama kia UDA. Rigathi ahagurirwo ta munini wa mutongoria wa bururi kuri muthia-ini wa mwaka muhituku. Rigathi akoretwo akiyumba na gwicokaniriria mari na ngwataniro ya mung'ethaniro mari na atongoria matiganite ta mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, Ndagitari Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa gatagati ka angi. Handu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Muthoni wa Wamai.